Soi fo manuia tātou tunu uli nei fo i tūlale fiafi ma lo le tāpuai. O se mai whaafonga whela malo e mai mua mai ai Amerika Samoa o Amerika, New Zealand, Australia po Samoa nei. Se mai whaafonga o le whaapoponga le nei o atamua alau Samoa Entertainment TV mai a pia. Ua atoa i le so le vaya so talu on ava ese atu e dhēna leo leo. Le silia le 5 teine matamatalawau. O i lātou ia na sāwa ina e o lātou ainga. Ai o lo tau sia whaapitoa i le loto le Campus of Hope i tōna i mato. O le malanga vēna leo leo sa whaatutua tu le mata anga i le tala whātai o vavau. I le mata ngō fia o lātou lau whanua. Ma le mata whanga lau ne one. Ma le wha moe na ia maua i e whanau nei ua sa o loto mai sāwanga. Se isi si o manga e ese mai le whalea onga i le Campus of Hope i tōna i mato. Ma whaamalo si au iai tama ita i tau pou sa whaima o lātou mātua e vaia le saonga le mui le nāso. O tā alonga ma whaasaminga, ai o le whea isa o loto lava o lātou i le vāo tama i motu o ala malalo niu le matawhanga, o se tasi o vai fofoi o lātou langona. E iei teine talavau ua silia le tausanga o tausia i pēle lotoa. E iei fo i whanau la iti ufai tausanga lava o whanonofo ma tausia i e whaatalitali le taunu unga o lātou lumanai, ai o mata upu whaatu la whono. E iei fo i whanau pepe o lo o tausi ma mātutua ne ai lava, a tamaita i talavau nā awhia mai tangata o lātou lava ainga, po o tina talavau fo ina maitanga i lalo i fol surono tausanga. O le pa i atu o le leo ma le mili a lofa a tamaita i tau pausa, ua o fo atu o lātou taimi e fisosoani. Sao noa le fionga le pristene sili ni ulina jang, ua o se tasi fo ile nā vaila au, mō whanau nei o lo i tono le Campus of Hope i tōna i mato. Ai o whaafitai ai fo ile ngā ruenga whai whaatasi ma le mta ngā ruenga leo, ile aso ma le aso. Ai maise o le lātou malanga whaatasi ai ile mta whanga i vavau, mō le puipuinga o le saonga le mū. O se aso a onga o le amana tua pea e whanau nei, a wā toe lava o le aumalanga atua whaato au o lava lea i se tā whaunga i le mta whanga. Ma toe tariwa ne ai le Campus of Hope i tōna i mato i le aso lua o le vāso taluai, le aso mua aperila lua o lua lima. E le na o leo le ofisa o leo o lo koleni ma whaahu. E luas fulvalu leo fo o le whalpuipui tāna malala wa amatu iai le whaamanui al komsina o mtanga ruenga au apa au longo i Tino Filippo. E ala le sauningo le awa whaafeiloa i ma le whautuanga i le whaatautai o le lātou ngā ruenga nga i lumanai peitai. Na ave fo il whaataua i le lotu e tālo siai le saonga le mua o lātou tiute le whalpuipui tāna malala. Mai sa whaatino umanala asanga le loto al whala o ngā leo i tāwha ingata i le whai ungol vāso nte nei, nei e whaatasi e tui pēle atua mo i lātou. E nisi o tala, tue lua tau sanga atoa le senaturi, talo na soi fua mai le fionga yang Kristina, fala to vale manule le ue vai moso, manono ma fasto tai. O le aso sao le vai aso nei, ananafi, le opa u ia le aso ono apeli lalu o lua lima, wa atoa ia le iwa se fulu valu tau sanga o le soi fua Kristina, wa veai le aso ono apeli lau tau sanga taitasi, ma so e whaatastasi umai lava ia ana grandchildren e tolu se fululua. Ma great-grandchildren e 5 se fululua. Ma o lātou mātua e to asfultasi. Ono tama mateine e 5. Ile maoto o le tinai i Brisbane i Australia. E na altasi lava lo nā lo wa maliu. O nā tamaiti umai lo lofi i le tina matua e whaalongolongo i whangongo ai o tala o le vavau ai le emisi eila na pese o le mau. E le whanata avili wa ote mai. O pese lotu ele ngalo se foi upu e pe un whaamtala e lo nalo le sunga ya kika. Ma pese whaasal mausau e pese lava masiva i lona nufotu lei. O Kristina, o lona tamaa o lei ataua te lea pa le tasala o manono. O inana whana wai, ai o lona tina o whaasili o whaastotai. E na te manatua le leia o a onga i lea o ngā teine le unmuenga mana wo ia o live lui se fulu ma waitau, tau tu liu une ma tā vāpā tau. Mai lava o talavou e le whailonga tau mafa, ai eu uma e se lava isi tau mafa, pe a whai e filo ai se ia. Ua aveala na lo sa lio ma tō manga o sa uma, e wha solo ma whai tau uma tusi o le whenga inga tuai ma le whenga inga whau.
Ai o porkalame o TV wa tau loto taimi o ata o tamaiti e tali e whaatasia i mana grandchildren ma lātou whanau e maisalama i le whaatasinga wha le tausanga lea samilo nasa soifua e pe ona whai ai nei le Iuni lua olua lima Christina ma ona alo i Brisbane i Australia e whaamanuia lo na iwa sfulvalu. Momoli atuai foi ma o tātou mo o ngā lofa ai o tātou paanga uma i le laulangi le nei foi tina Samoa Wow, lia na iwa walu tau sanga soifua. Inisi o tala o le onga o le manuanga o le li talavau silia lusul tau sanga len whaatapitope ai lava. Ia le tau tonga i le whalama i tele imto atua i le whai ungol vai yaso. Ina ia awa ese sa vaenga o le au penga matau tia len whaatino i le wha o ngā lima i lon tino. Ele i maua sa tātou tala mai leo leo ai olo li tia le Samoa observa o le so. O le wha le tonu len tupu ia le sail po le sto nai. Mai ua whaia ia iso su e ngā leo leo onga o le foi wha o ngā lima a o ti ngā ina i le li talavou i le tupua tamsese mea ole i moto tua. O le atonu lava le tiu teo whaipu le lua se fulu o le fas. Le awa ese le fionga te mai tai pale mia fia me nao mi mata awha mai le whaafue ina o le malo. Usi mai le whaafonga i sa vaenga o le whaatalanoanga. A le tai fono o le fas, la uli le mali e topla tai vau, matusi tala i le whai ungo le vai aso. O le atono ala ta ungol tau vaenga le iai te mine e wale e pe o le uwhaasangsanga tau whautuanga ia o le vaenga le ta o le minority. Le fo e whaasangsanga iai tuila e pa mala tau vaenga ilo lato tiu te whaaituangai. O le atono no ala le vaenga le i o tau i o le si fo e whautuanga tuila e pa. Toia nga i e whaile tau whaaleleinga mawhia me ma wha umal nei pa e inga. Men whai sau o mato, o whai ngā malo whiwhilia. A tātou tala noa sao lava severina. Mato le ere majority o le whai ngā malo. Pei tai o whautua ina le tai fono le fas, tusi tala e o e fesili i le whengon palemia, po whea le malo si o ia te ia na te tau ave ai le malo. O larwa demokrasi rau tātou whai. Ask yourself. Ask them. Na me tau te le fesili a ia whia me, o whea le malo si le te tau ave le malo te mini. O la le malo si na ia te oi, tell us. O la le malo si, whea le tū la whono, e no foi atu tau male fai ngā malo Samoa na tau ave mo se minority e lei se mea tau male atu no le lalo langi o run le melea na malo komunisi o fese malo Pasifika o tau ave mele e lei se mea Ua tua ia fo ia le tai fono le fas le wha maoni o le tai inga o whaia nei e se vaenga to lai titi o le lato vaenga wha upwhai. Ana wha pe wha maoni le vaenga le tū la fono le vano ese. If they are honest enough, malo lofa letunu o ese. O inele yele majority o le mafudi. Ang iele whai ngā malo le whāsi le taimine iele ngata ina ava ese le pāle mia whai pule lua se fulu wa iele toi whaatua ina ile taita inga o le malo. Ai wha maunga al pule ngā le vaenga to tele le whās o la tau e to ono e au fiai ma le whionga le pāle mia. Ua tutuli ese ma le vaenga wha upwhai le whās ma ua o atuli nā wha upunga i le wha amasinonga. O mātou o le whai ngā malo mo i le fast. E mātou te lena whanofo pa mātou pa i tu la tau valea le ingo le fast. Ala e o matau ave. E ala tau ave o tutuli atu mai. Le ave ne le whaapunga le whaamasinonga. Ave le whaapunga le whaamasinonga. Whaamare e le o toi a waita tau. O mana whai walo loto le matau. E ngō fia i atu la epa na whai meile mene na tulau e sau miri lo, I'm sorry. Wa toto a ano. Lale mena fai. Tuli au. Tu tuli minista lango lango. Fa fe na fai de nei mea mata. Vale fa pele tunu. Tala fa solo pito le pale mene Samoa. Fa toa iailo se pale mia wana faia se fai unga. Mata vale onga fa pele. Le side lale na. Le o tiro sao mai ale tunu. Ile tai no mato firfi. E mato le nofo na, e le ai ma se fe au atu la epa. E fai meia ia mato po le ale mato me fai. Mato te tu la ia o a i la tau nei tau a vel malo. E le o sao. A le o sao no atu ia le. Ia ngā sui te teifon. Fe sili, o la tala tatu lau lava.
O la se sauna ngā tātou ofisa lo ia, tātou asosi lo ia. Why don't you ask them? La so tō langona. La sa tātou ba tu lo la vai nisi fo i o whamasino o tātou atanu. Ai pa, nana wha pena atu. Wa tātou wō peo la utala rina vai atu. Wa tātou wō lava o le mea lava ua iai. Ua iai. We just accepted talo whai. O ina le mātou ti tali tonu ai ele o sao. Ala e, la fo i teima whaasa o atu, le tala tui lai. Pa e soli tū la fono me umai e whai. So, are we allowing that to happen? Ai matu leo nofo se montafu. E leo se me whainkanga o makua kako whafu mofisa. Se vaenga o le whailo inga fofola le whalamatu stala, ma le vaenga whaupu whai o le whaatuatua i le tua Samoa utasi, ia so wharai le taitasi. Tamua nālau Samoa Entertainment TV i le nei tula. Whawhtai tāpua e mai, whapoponga i le taimi lama le nei, i le asoa tai ao e whaasoi fuaia.